Various sections of the society expressed their heartfelt gratitude for organizing Ningol Chak-Kouba festival for the victims who are currently residing in various relief camps. They also appealed to the public to buy the products made by the victims on the Ningol Chak-Kouba festival. SKTV news reporter Beetle Yambem and video journalist Johnson Nongthombam brings you an exclusive report. Ningol Chak-Kouba is a traditional festival celebrated by the Meitei people of Manipur, between married women and their paternal families. The festival is celebrated on the second day of the lunar month of Hiyangai, which usually falls in October or November. Isin ang pansalaga ang ama phane ma phi ma khoi pansala lai rasi adu tawrasina da mahine yam chawbagi thoina kan tawdena jidi paisa su am wanai loina mi pung khudung wanai adegi handaki megi homda thoki ba thogo to ga mari leina na kana mo kan tawde adu sidai da yam hajau lang dana ithak irang da tawba ya de kawhom tokbo khoina ipai pu hak tak ge le pa sakau do adu dang kawra loi kawhom tokba asambada ni kem da leiba posije leibi de haraga asapi wa habaduni moi lupsing sina kongru li base ima faseina khambaran ta kana kai ne kan yam phajaba famne do mayang goina su moi de dum lerga akoina pubada ka sum kai de mayamgi kongnabagi matungina kौसिने ne khali mayang kongnadragadi kauroi chakokbase koi ningon singna saba pothok hapiu haibako aduna koi di imongna phanek sare phanek to hapani hantakti mamang sahi do su ko hogdre ko irang sina maram oiduna aduna lili kemna leiba mongna ha angang masa mayam se saningi ne ba moisu nungai ta ba hai tare ko sahi magi ningon chakokba lakpa sida moisu mabung mapa ma oina leiba mase masan singje sahi magi da kongning ba haibadi nungsi ba moi chatningam gani moi da nungai ra moi na khallaga ko adu maina kauge haina khanba oiram gani haina khalle wa khan khangde madam du yoraga kauraga chale kaudra irang siga yengaga hairaga budi chatne do yamna hoidi dhumdam daga to budi tawroi ko mayam yenga. Given the ongoing crisis, women vendors along with various civil society organizations have called on the public to celebrate Ningol Chak-Kouba in a low-key manner. They also appeal to buy the products made by the victims residing in relief camps for the Ningol Chak-Kouba celebration. Ako di hizak su kauraroi kanana kauni kauningai mi su leite ningon jo hakum jo kaude do kumsi je kauge de khalle do ja ningon na de kauganu da ima noi su yum kai leiba su na te noi yam wa banina kaubiranu na budi haire e moina asi phawdi moi pochai nung lobo khopadi laktari khone polang ge dum saraga thamme ba ko ado lobo de kana amung lakte khara mana de masa ningon ge hakani haiba su yawe adu de ge na tai thaidu ko ta ba di leitre moi ne lobo la ga di akhoi di harawe hai ta bane paisa do phang do ra banina adu duna khara kai kai no khadi laina ra ni dana pochai nung dai doi jo khara doi jo pungning bu di nung sie o khoi je kai suna tab da koki lan si da sidai sida laaga moina cha kaubi ge hai je cha sing na cha kaubi ge hai ri je pungning yam si akhoi ju punsi da mo na thoi do ba thabak mayam thok tan moina tawbi ri je aduna ise ge wari sa na ning dei bu pungning di nusi dum ana di dum chai guding chalamani na aujina mo akhoi ju chatpa phangdre chan cha ning ju kauge ba so ba lekem lai ram hiom cha dra mi na kau ba to ya dra mi na ko khanoi ta poe chakobati dum nupi gi ti hai tari na ko hallora su dup chaninge ba lekem da sajaba pot hijaba khara sajaraga kana taw poching se mayam da sakhang han ba chi so yam phai na khalai ba khatai candle sare lai guma saba sawi plastic bag se asi phajana sai kauna gi su sai aduga lai guma saba jaw lai na som do relikem da sajari ba potlam jing se to mayam na so relikem gi ni khallaga mayam na mateng pang boina ko lai ba lakpi yo hai ba se ai mayam gi pham da haijari Ningon noiba khoi gi di nungai ba numine Ningon Chak-Kouba haibse adu ju mamang da laigidaba imung ipa laigidaba ise laigidaba khopa sing dugi khaluraga de khoi je dum chalaroi ge haina dum khandi khale dum nusina ba dune ba ibung ipa ga khoi ga ne ba nusina ba haije Chak-Kouba haije khangde akhoi gi ibung ipa sing gi mathauna ha pa dum ngai re khoi na ibung ipa na chalu mafam da mangon oibiu adu khatane khoi na ha ga ta ba Asyong masasi nung matadam lo. Aso ko din milan niya. Lai sabi masasi na mari sang na po ba yan ba ya ba do. Adu matadam mo nung mada mo ako mari laga mari po mga po ba mai po. Amandi sa humang kay mai yo lang masasang mo di sa bun sa mayo le sum sa hum yo le. Ipang mi sulo ni siya may yaw abang na sa sum loy le minar bina sa ko ipaw di laktre. Ko na sa ba po siya. Mayam na haraw lay balaga di. Ako ipuning japin malay gani
ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯟꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯁꯥꯖꯜꯂꯒ ꯁꯤꯠꯇꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ